Keblai pi baro na Don Bosco Media Network yuan rakshapi ki KHUBOR NIAM gejala jong katayo balai jong benai NAILUR arajar arpusan. Kimat bakong sanha kini katayo kilong. Balat arspa san pongut bediang ki kena samla ya ke sakramen Jingpins Camp St. Peter's Parish Pendengrai. Penkut no ke Sengrang Ba Catholic Sok Bedok Sub District Umsning Parish ya ke jingya kenduk lang balai sengi. Da ke jingshong shit ya shiminta ki kun samla ke Umsning Parish ha ke annual sports meet arajar arpusan. Bat penlong ke senjuk ki Sengrang Ba Catholic Shillong Archdiocese Zone 2 ya ke first annual sports meet. Bat mintangin pa siya ki KHUBOR bakang dunia. Haka arpuai terik NAILUR arajar arpusan, hadu arspak san pongut tam ki kena samla ki lepediang ya ke sakramen Jingpins Camp St. Peter's Parish Pendengrai Noxton. Bishop Wilbert Marwen Didi ulalong ukongsan haka mas bakut haka jing senran lang Reverend Padar Marius Tongni SDB Parish Priest, Reverend Padar Robert Marwen SDS Missionary na Mexico, ki sestar ki brodar ki catechist ki rangba balang ki dekat ke PPC bat ki pajong blay. Bishop ula kentukin pa mi kisamla ban don barbor ka jingay ay jong blay. Ula batay ru siya pang kijing ay sngob ha jong mensim bakot bat kiso jong mensim bakot. Kisamla kilayo kijing hikay bapura ha kilay sngi na kinong hikay baper kentup yo Babu Crispin Carbani, Babu Janice Ternyang, Sir Peter Ternyang, Babu Saibor Imli, Sister Bahun Walang FMA, Sister Miristela Jerwa, bat kilong kemi, kilong kpa, kibalay rap, ikikana samla, ban penjana, ban priang ya ke sakramen Jingpins Camp.
Haka arpoi terik NAILUR arajar arpusan kesenjuk kiseng rangba Catholic Sopdok Sub-District Umsning Parish kalapen kutno eke annual meet ke baar jongsnem arjar arpusan kabelalong hakilai sengi lenter naduka kat kendai arpo bat arpoi terik NAILUR arajar arpusan haka balang shnong kli umtero Sopdok Sub-District ke bahap hapok ke Umsning Parish. Haka arpoi terik sengi uterai ke bedairu ke sengi penkut yakni ke annual meet lasdang da kamas bakut bala penminta da upadar Gerald Kongji Hashwa kamas bakut layok ke jingkren ai kuble na upresiden jong kesenjuk kiseng rangba Catholic Sopdok Sub-District uba DL Nonglat. La pencit pencengan syusyu akini kesengi da ke jingdon lang kiriu rangba na ke Umsning Parish bakun THUP ya upresiden jong keseng rangba Catholic Umsning Parish ba Gideon Sinkli ba Wen Madur Sekretari kilong kemi, kilong kpa, kikun samla, bat ki heb barit jong kani ke balang shnong, bat ne kiwei ke balang shnong jong kani ke sub-district. Sangut ki kulung ki layo e ke baptisma bakut nyau padar Gerald Kongji. Hakenok pai sengi lasdang da kejing mani sakramen balai lam do padar Gerald Kongji ubala samru i ke ketin ublay. Ha ke bayadei bat uni usnem jubili usnem jong kejing kermen. Hadin kejing mani sakramen labut seki program beper bala shiminta di kilongkpa bat ki kun samla jong kani ke balang shnong. Lepen hiaru ia ke lama jong ke seng do catechist jong kani ke sub-district babu Brixius Lingkoi bat lepen benaru ba ke annual meet jong usnem arhajar arpun riu kan long ha ke balang shnong tedo umsiang. Tuman para kani ke sengi yos ngau na kejing pule beningkong. Keren pang kawai na kita ki jing bha tan rai ki badai banyalam ya ki jing yem kristan ke jongi ngidon lightly ki jing bha tan rai ki ba ya day bat ke jing ya day jongi badu blay kita ki lai de ke jing nge ke jing kerman ba ke jing ye kini aktin bharak yong ki theological virtues lane kita ki jing bha tan rai ha ke jing day jongi badu blay don pat kini ki southly ngiyong ki cardinal virtue habang virtue kamo ki day ki spa corridor jong ke jing im ki badon tan rai ho blay Badia kita ki balong ka spa corridor ki balong ka jing shisha ke jing im jongi ide ban im dakata Ikaw kitin parang cardinal haktin Greek kamut kita ki kobja jong kata ki jingkhang cardinus kamut ladam don ki kobja kimple bat kimla ban khang tigini ki southly lightly kabede baduble jingai jinge jingkerman habang iroy hakini ki lightly ngiroy ki jingede baduble Kini ki southly pa binyong ki cardinal virtues. Lane kita ki hok, lane kita ki jing shisha. Ki bangiday ban im, ban penon kam ya ki haka jing im baman kasni. Ki aday ba jing aday para brio ke jongi. Hajing puli bening kong yos ngo ya kaway. Justice ka hok. Te kini ki southly. Kita ki jing shisha tanray, ni ki jing bha tanray. Kibare ban yalam mi ke jing em jungi ha ke jing dei para brio badu blay ngidon kami ke jinget jingerman ba ke jingye para brio ngidon kami kini ki southly ke parang prudence ke jing stan ha ke dei bat kirai ki jongi ruman ke sngi ke jingem justice ke jing penyang rasong ya ke hok ke bagi osno ha ke jing pule ke beningkong ke beningkong Nantang idon ka fortitude la ne jing slur. Kabre banyalam mi jing em jongi kum ki kristan. Ka basaw pat temperance ka jing long antat haki ke baro khamtam ha ka bayade bat ki ki jong ka perthai. Ha jing puli baning kong yo snow pang ta justice. Bangi kum ki breu. Ngide ban snow thu ki jing long breu jongi. Tiga bening kong ka hok ka bangiden penyang rasong
kini ka hok hakmat jong ublay ngiri ban ai shu ublay ka badai hok ka jong ublay ban ai kijing mani ka jong ublay banum klet ublay kata kadai ka hok hak bayadai badu ublay nanda ka hok ru kadai ka kopja ka pa play kijing adai jongi para brio ya ka ba hakajin puli baning kong shai kadar prophet Amos Ukran wang ba kay kabadi ban sensya de kijing adai jongi para brio kadai kijing le hok kijing le syukur kijing le thok ka kejit no na kijing im jongi khamtam kijing adai para brio kapen jau no ya kijing adai para brio kabadai bandai kijing adai kaba dap ta kijing Banwan ra ya kejingnya jan ba kejingnya teli hapreng ki samla haka arpau terik nailur arjar arpusan hapok kejingnya lamjong samla Kenny John nong beri kum presiden bat ke samla Diamond Thaba sekretari jong keseng samla Catholic Umsning Parish kila pelong ya ke annual sports meet jong snem arjar arpusan kepisisngi hamadan football jong ke Umsning Parish Hakani kesngi lasdang shwa da kejingnya mare marathon buat sekejingnya kenjat football bat basketball jengki kentai bat shenrang. Hakani kesngi lawan ban penhak perdai ketika annual sports meet da upa Moonstar nong dhar kumukongsan ha kejingnya don lang udikon Likot Sing Kharmau Plang kinongkit kam ke SCCYM zone 7 bat kiwe kinongkit kam jong keseng samla Catholic Umsning Parish. Kani kesngi kala long shisha kesngi ke besong shit bha ha kaba de ki phongut ki samla na kin realty ki circle kila wan ban shimenta kan thop ya ko umran circle ka 0 point circle ka mauleng maukhan circle ka soprok circle ka umsat sning circle bat ka umsning circle ha ka football na kaliang ki shinrang ka mauleng maukhan circle kala ra ya ka jingjob na kaliang ki kenthai la yo ra jingjob da ka umran circle Haba pa siya kajingya kun ha ka basketball na kaliang ki shinrang ko umsning circle kala ra ikanam job pat na kaliang ki kentay ko umran circle kala long kalado. Lasam ru iki khusnam shikinong job ki balay shimenta ha ka marathon bat la penkut ikini kesngi da kajing duway balayalam da udikon Likot Sing Kharmau Plang. Kumjuru ke jingiran mentalan jong ki samla na ka zone ba kumjuru kiwi ki samla na kiwi ki circle jong ka parish umsning te kalong ke jingkiman ka bakrau ha ka ba pila pani bias nok tilang ya kani ka sngi ba kanong ka sngi ka ba shongshit bat ka ba kamen kandiat shigentin al kantin ku mencu pasak halor ka jingim samla jong ni ki beri mo jingim samla jong ni kalong ka ba kongsan shishahi Nama balai kisamla borobor kilong kum ka lawai jong gajat bandriyo bot kumjuru jong ka balang kumachipet kan ma yofi ba nado kibor badangret borobor ngi siyo ke jingsneng jingkraw na ime ipa ke jingsneng jingkraw na ime ipa kalong kabakongsan hado kata-kata namar dei kata kabala seng nongrem ya ke jingim bahajong fi Kan pa pinang he nang san bade nda pila de yo aga da jingseng jingkrau na layeng piya kendo pade bat kinong syarai balang kum kirang ba balang kum ki sekretari balang kum ki father ki sister berkum juru ki badan mata hakikam balang ba fer kani ka penjanai susu ka jingim kristan jungi ibe Kumjuru kajingdan jeng ini kiseng bafer mo kiseng samla kiseng long kemi kiseng long pa kita ru kirat ya kajingem jeng pi samla banong ke bakam bha susu kamjana susu ndai phenlap pade ba ha kajingem samla jeng ini kidan kijing te kendon ki bakem ha kita kijing te kendon ki long ba phinya ya kanti ke babetin kanti ke badai phin kan mau ba ha kajingem kristan jeng pidi bentip ba gidon sipotli ki hukum Hakini ki sipotri ki hukum ki don buon ba ki kendon jong ka jingim ki batte lakam yang i ben ninom yo lat ben im lai lui te kum ta kum juru hakini ka hukum jong ka balang ru kum ju ki don ki an ki kendon ki batte lakam yang i ben ninom im lai lui te barabor hi kum pala tho a ka jing tho ka bakot jong ka kot bakut hi bible kalanti ke bakim ni kalong ka basitam ha banyat dina ta kana
ni kong ki kon Kristan ngidi banjit kata kalanti ke bakim namar bali kani kalanti ke bakim kabayarap ingi bangin ya nya kalanti ke badai bakum joro bingin poi saka thong jong ga jingim Kristan jungi buat ya kadang program ada janmit ya ikuplay ya is monster ibaladon nang bagi balong kongsan kadang program eta ka janmit hakapan ya penkut ya kadang sport meet jong ka sing samla ka sing parish ya ikuplay ya president sama Kenny John Nongbri sama Diamond Tabak dari president secretary jong ka sing samla sing parish bade ka tim hi balok away iki isi member ke balai tristom na taban organize ke nega program ya kan nega sports meet jom ta usnam te ka jing lum jingla ka jungki ban lum manlai ki khon samla ki jungi hene ka snap nyam joka sing parish kade ke ka ba kongsan ka ban kamba ban lum ki samla ki jungi North East West, we are the best. North East West, we are the best. แต่ขั้นกล้อยเยอะพินิจชาติชีวิตเยอะกินเต็มติบนางเน็ดดิ้งนางตาอมใส่สนิงสร์เกลนางตาโซปดอกสร์เกลเดินตั้งอือ kategori kata kidai na NAILUR Kesenjuk Kiseng Rangba Catholic Shillong Archdiocese Zone 2 Kalepelong ia ke first annual sports meet Arjar Arpusan neduk ke Arpuar heduk ke Arpunyo Terik NAILUR Arjar Arpusan. Napli perda yang ke sports meet the Reverend Padar Julius Kurba hakajan meet Arpuar Terik NAILUR Hasavio Hall Cathedral Parish Lankra. Hakini ke ngipli ladon lang uba Miki Lingdo General Secretary Kesenjuk Seng Rangba Shillong Archdiocese uba Andrew A. Jerwa President Bak Jim Paul Lingdo Secretary, Bak Don Bor Lingdo Sports Secretary, ringkat ki dukot ke isi members, bat ki nongi shimenta na ki santali ki parish ke zone 2 ki bakentup ya ke maunyang la, apa Shillong, ke Laban, Nong Thamai, bat lain kra. Ki jingile akai hakani ke sports meet, ki kentup ya ke carom board, bat ke draft, Hasavio Hall, ki belas dang naduk ke arpo arterik. En penkut ikini ke sports meet da ke futsal match na ke benta kirangba ki Bakarta hapo South House Nem ha artificial turf Nongse block 5. Katbai kirangba ki balapalat South House Nem Shaneng en penlong HTN 36 futsal umlingka ha ke arpunyo Terik NAILUR Arjar Arpusan. Uba James Sinongrum Publicity Secretary Senjuk ke Sengrangba Catholic Shillong Archdiocese Zone 2 ulapan pau ke jingkermen bagini ke sports meet kan kedup bat wanra ke jingi 8 bat jingi teli kirangba jong kabalang na kini ki santeli ki parish jong ke jalan Nyamba Catholic Archdiocese Shillong. Akan bagi close bawang report mo. Iba prime. Antara Ambrose pala. Don. Next available report mo. George Noren, Henry Nongspoon. George Noren, Henry Nongspoon. Nong Pumay Batang Malakra. Richard Conway, Opershilong, Pagwan.
Norbert Tekhar, Edmond Mardanyang. Batda kini ki KHUBOR ngilapoi siya kabakot jang gani ka THUP KHUBOR. Ni ay ka jingkit bok kit wiang ni pibaro bat ba pindon ha ka jingkot jingkia pinchat pinklan. Ni kerpat ye pi bala dodon ki KHUBOR baja ki parish ni kishnong jong pi ba pinpa ne pentip syangi haute number bedon ha ka screen jong pi kenang bengindang la ban penmi man katayo ye ki KHUBOR niam kejala. Kublai shibon ublai un kerku ye pi.